U gornjem uglu ima lovačko društvo, Jelen, koji iz Jelena, ako ima neko iz nekog drugog društva, nek upiše to društvo odakle dolazi. Ispod je Gradačac, Jelen Gradačac, odnosno sjedište vašeg društva. Ispod tabela dole polaganje obavljeno dana. Danas je 23.12.2017. godine u Gradačcu. I dalje u produžetku imate da se potpiše. Ko je uradio? Ja sad kad vam podijelim ove testove, na sredini testa piše vam test broj. Ma može, samo zakladu stavim novca. Test broj, ovo što je na sredini, ovo što piše. Maja, taj broj sad upišite u gornjem lijevom uglu, gore gdje vam je ostala prazna ona rubrika. Pišete sve što pišete. Pišete na tim listićima prve koje sam vam dao na ovom plastificiranom, nemate potrebe ništa, niti možete pisati. Tu ne ulazi vam u razmatranje. Znači nemojte pisati ovim plastificiranim. Ponuđen je samo jedan tačan odgovor. Nemaju dva tačna odgovora. Samo je. Hvala, prezam. Ne mogu nisam samo. Znači, ponuđena su vam 3 odgovora, a samo jedan tačan. Dva su netačna. Sejid vam je rekao da postoji način rješavanja ono što znate, radite odmah. Što ne znate, ostavite pa kasnije. Ali bi vas ja molio, nemojte da se desi da na kraju neko preda, a da je i jednom u polje ostalo prazno. Da nije upisao slovo. To govori o neozbiljnosti, jer ako upišeš bilo koje slovo, nema veze, nek ne znaš koji je tačan. Upi slovo B, 33% je vjerovatnoća da si pogodio. A ako ostaviš prazno, 100% je vjerovatnoća da si promašio. Niko neće tamo upisivati. A možda vam taj jedan odgovor bude presudan da izađete na uspjeh. Sad ćete svi izvaditi po jedan identifikacijski